Ayi nangivele mina guys ngiyavuka sekuseni lapha sengivuka ngivuswa umshana. Wesiphatha uze ne-pitbull mayume vuka ipete yami samba uyongiculela. Ngavela ngathi yazi na ume kancane mana kuqala ngakubhede yaphuma la nekamereni lami mina ngisalela. Ngiyazi abaningi bazongiphikisa ukuthi ngishizo njalo kumshana cause kukhona into abayibonile before. Mara ngoba umshana ngiyamthanda and ngimbala ezi-first born yami ngavele ngathi yazi nathi ngiphume fast ngiyomsurprise. Ngiyabona lapha sengimmisile ngaphandle ngithi vala amehlo ubaleka yi-10 ngiyabuya fast. Ayi bengingathembi ukuthi umshana amehlo uzowavala ngize ngibuye bengicabanga ukuthi ngiyomthola sekabheke lapha emnyango. Niyabazi mos ukuthi abantwana banjani. Ujike immediately makezokhala abogodlo phela abantwana bayazi sound yescooter. Wavela waba-starstruck basho njalo nge-English ne. Yenza ure. Gibela kureke sibo uthi uyakwazi. Yeah. Nimzwile-ke mos guys umshana utla nesikuteni sakhe ufaka ipizza kusho kona ukuthi senino delivery guy omushasha nanya lapha sekabhizi test drive iskuter sakhe ngithi yazini mshana shy round la nemall fast yothenga ikheke nala ne-pitbull lapha liyasilandelela lihalile uhamba nathi yasesikahle kahle umuntu kumele alungise le bhaki epakile la nejardini yazi enhle kilungile kumele ngothenga amatayara amasha kuphela ukuthi masesihamba lana nathi sigibeza ipitbull nalo shy round kahle guys bonke abantwana bakhona uhlala kahle emotweni because umuntu umbeka kahle sidini after 2 minutes yena seka between the seats yes bazosibangela inkinga makenze i-accident lana umuntu ophuma ngewindow futheke le fast bese sesangasemall sidlula lapha eRadisson Hotel. Hayi nayibona iyaphela madoda vele i-relationship yakho mangabe yatekateka awusemasimbeni and ngathi bekumele iphele boma last of last year yadile yanyane dlithi waspemile amanye ama-relationship phela kube yaphela ngaleso sikhathi bathi yophela ngaso yes singaba amanye amajida amayadamila phela nalo cherry yasahlukana boma last of last year mawuthi ubuza imbangela yokuthi i-relationship yaqedwa yini uze umuntu adaphela umere mina wangitshela ukuthi uyomall mangifika emall ngithola imoto ime yodwa ku-parking lot yeni wenkistrad wangena ngale Radisson ukuthi beka uyenzani asazi sizamane sithi beka uyenza i-shopping sizawuthini phela we can't judge people nathi sinama-mistakes wethu ayi lana vele bese sesingene emall ubirthday boy ujabule and into esizele lana emall ikhekhe kuphela ngazi ukuthi waye ngithatha itrol ayi mara itrol iyasizana yongikhoza umshana makacala ngathi uyaphithizela ngiyamthatha ngimphosele lana etrolini sakhumbula mos ngantshela ukuthi walahleka lona emall kukumanje nje bengithi ngiyamiyeka ukuthi ayiphushe le trol wavele watshayisa bonke abantu abaphambi kwakhe ngathi yazini ngcono ungene lana etrolini ngoba manje sowuza ngohlupha hawa ikhekhe lasiwulwethu liyadura yonke yes kube simane sazithengela iflowuri lapha i-10 kg nama-ingredient okubhaka sazibhakela ikhekhe elikhulu bese sayenza iphathi sanimema nonke pfu phela ngekhekhe eliyi-1 lala newulwethu uthenga i-10 kg yeflower yer umshana uthize ukubona ikhekhe waqala waqula esitolo. Ayi yangihlekisa leyi-1 kube bengekho la netrolini ngabe igida blind sakhumbula ngebhedey kamkhulu akhe ukuthi bekagida kangakanani size masifika lapha ethilini sisabhadala umshana wavele waqala iqulo baba enhle kusiyambambezela Impete yabana. Ithi ure. fast bese sesicedile ukubhadala lapha sesiphumile eyi masahamba lapha ngithi tla ss nathi isitolo sithengisa la makare engiwafunayo yabona mangathola amashumi kahle umshana ngimdonsele i-1 lana nesikute esizihambelako sikhona la yes kahle umshana bekumele athole lesi eyi mara manje yayabhore ngabhaleni ukuthi do not touch bengihalele ukuthi umshana teste i-1 mara ngakhumbula ukuthi konje kune-Toys R Us lana emall mshana sihambe siyobangena khona ngiyazi lapha bazosigibeza sasho singena phakathi fast lapha e-Toys R Us mangithi tla nayi vele imoto yamaphoyisa ngithi boy nayi leyo-ke ithoyisike le moto ungaligibela umshana imchazanga nokumchaza le moto lo vele wama phambi kwayo wayibhekisisa ngathi nayi imoto gibela mfana mayi mshana wathi hayi angifuni mina le nange umuntu uyahamba eshelfini makafika lapho umuntu ufika ukhomba itrain yani uyibonephi le nto le ayikhona ngeke sibala or uyibona kule phone yakhe kuma-TikTok mara ngisho niyazi ukuthi umntwana vele umshaye ngomqondo kalula lapha ngavele ngathi yazini cela ningilayiteleni yona lapha ipanyapanya jemuda ayifuni ukuyigibela ngitheni uthize makayibona ithi wi washangena phakathi umshana ngena nokungena phakathi sekanyathelisa rate nayi imoto lapha yahamba kavalanga nomnyango jojo ngapho uyachayisa sekumele siyibambe hawa umshana rate ayoba nemoto yochayisa waya sithi shayo r yachayise nokho yo we ngathi yazini hlika cause lana wangayenzi accident angeke sithole nemali eref kona bengifisile yazi kumthengela le moto but amashuma wahlangani kahle ngathi yazi intwana yami sizobuya round 2 nala sizoyithenga asambe sobhekabheke linye ithoyi solithanda-ke singala-afford size masawokha lapha masithi tla umshana wabona itrekele nerebekanayo nisayikhumbula guys itrekele kamshana abanye abantwana bayitshontshile lana ngithi bavele bathi mshana uzosibona ithoyisi lakho bahamba nalo bazali mangabe umntwana wakho ufikile nethoyisi letrekele so akusi yakhe uyitshontshele umshana bheka mayise kumele ngithengele umshana enye cause uyayithanda hayi mara abanye abantwana basile yonke ngasikudala umshana uthi azireyeli iskuta sakhe lapha ngaphandle badoza la ngoba usesemncane naye aye basiguge bahambe naso khona and bathi mabacotha ijontsha la mangifika wangitshela wangikhombisa nokuthi bayehle so sahamba saze sofika le nzansi
asibatholi. Fast bese sesicedile ukuthenga lapha ngathi yazi nasingenela neDevonize Pizza mshana sithenga ipizza fast noyideliver lokhu. Hey mara guys nisayikhumbula ukuthi le pizza leni encane beyichiphe njani lokudala isafika. Hawu namuhla ngithi ngithenga yona sihamba kuma 31 rand. Kanti bengasi 15 rand le pizza lena bafowethu. Yazi sithize masahlezi lapha eDevonize umshana wathi malume wena ungishuda kakhulu. Lethala le phone ke ngishude wena. Ngavele ngamnikeza guys abantwana abahlakaniphile yonke. Ubani umfundisi ukuthi kupresswa kuphi makushuda. Nangu umshana sekangibamba ngevideo lapha. Ngisagade ukuthi umuntu sekangishuda mangithi hla nanga sekasekitchen la sestairs. Hayi no umshana une connection bafethu. Ngo siyabonga Middelburg Mall stairs bavele babamba umshana nge-ice cream ye-birthday lapha. Angasajabulanga. Thiza samumuni ice cream lapha bamuthi vange 20 rand bathi le uzathenga ngayi cold drink. Nayibona ngisho guys 20 rand ngifakile esikhwameni sakhe. Yangalahleka lana kusiyimi. Ningangiblame please. Mina ngimnikezile. Fast bese sesilitholile order lethu lapha sesiyahamba birthday boy mase sekaphethe ice cream akasabambeki mfana ngithi ozogibela etrolini akafuni next ufuna ukubona ice cream yakhona igcine seyiphuzwa njengetiye nakhona guys ice cream orinde ileni ngathi bayithele ngenhlabathi sona la phezulu ini igama layo fast bese sesibuyile endlini nangu umshana ahluleka ukuvula igate lasekabo wena pitbull ngicabanga ukuthi izosincedisa livele lishaya ibhomo. Kwes. Yasiba ukuthi uyifake kuhle. Sibona. Yeah. Hala ke. Gibela. Sharp, come on deliver. Deliver endlini, ekhaya. Yeah. So manje guys seniyaza ngisho ukuthi man ufuna udeliverela izinto nifonela ubani umshana ukhona ningamfonela 24/7 ne-Facebook account sekanayo usikhanyiso JR. Thank you so much guys for a birthday wishes. Umshana uthi uzoniphendula ngale ku-account yakhe athi thank you guys but manje akana data ke. Fast bese selifikile order le pizza lapho umshana washalihlisa olibeka phezu kwetafula. Net mayinkinga benginganayo imali yokumthipha mara yazini ngizobamba inkukhu eyi-1 ngimhlabele yona since kuyi-birthday yakhe.